Bokajan subdivision arlo puthot arakia hormu ke neptunlong. Koilamati adolong ke patang dabji aphan katsa abitung atumpen adim an kahumri dam. Rongsali LP School asa hem kangthur ponangji asondo olang. Dehuri kudam singnar arong ame Karlina singnar piaphan mikichok hiremimi. 365 News India phirangke atumpen Golagha District Karbi arong along kahumri dam. Puthot khatkhati along gram inkoi heroin kinep longpon. Kardom pini Adap Abirta thanbang phinili merina hansepi non arju ikha birtang tonpen. Dwarbaguri MEC constituency ke parlo Rangsali LP School hem kangthur ponangjia sondo ulang. Labangso school along mesen boundary wala velang la pendex bench ki misen na phaing ar pontanglo. Labangso LP School along tebok terai rong troksi anbak arong also maratum kacharli dun bom pu thekpon long bom athe tebok terai government primary school do sita heluwing wanglo. Jongdam detta henuni labangso school rong trok siaw somar artaningkan thli peningkan sirkep an kacharli ponjia che thedo. Athela bangso arta mate apor hotsi somaratum luka che langa hin angkur ka che saka por lapen angkur che sakpon pamisen si ME school along an puthot amen che thapon thupo voipit se tapini 365 News India phirangkia mosing tia dimak long along ka humri dam hot thekdam long school sai hem along misen boundary wall ka vi pen ajok bi chai nong school hem ka pater te kang thip lapen school hem ke patang pon pi thekdam long Pinpur pon mila puson asay arniwang ng manbom pulote o sumar kacharlia por masap katorado pon jipu munthi pon mimi athe sa urturke o sumar phan lothan pon pela pen lahaya say arniwang klemrong o sumar kacharlia por kanhok pon thipikpo aduntu educational institute environment puthot wan thusi school along o sumar atum nangke padun peta bidi klem ponsi hawar ki themi mate kacharli mi o sumar tumaphan than ponsi kengkam pachejor pon nang pola posi khei pa phrang dun thekpo Lasi puthot rong asor mate apia potum local emisia long an humri dampen kupima ki mia sai la penawar sai ke klem pon japhan pherangkya thengnu chuning ri nang bedudun Dehuri penamosing tikathar 365 News India Aru Niphai inkoi rapho arani Borpothar Police Station ke parlo khakra jantini ali along Bokajan SDPO APS John Daspen arisang ho atum chelangsi ihu mabas AS19 AC 0074 pen gram pharo troxi ra inkoi ra ke thom heroin mati araki ahormu nepon long labangso araki ahormu joy pen birta ke longpon ateng pen naka checking along kiri ka kuruk pon bom ahotsi longpon lola pen Dimapur pen Guwahati anat ke ponjia phansi kabor ipon pusi Borpothar osi druba jyoti bora ahin pen than pachini labangso long kacherap don inut abang phia phan nep ingnang pon long lola pen kachingnang chek abang phik khatkhati kachari arong amekar pusi pang thekpon hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India joy pen birta ke longpon ateng kiri kuruk pon bom ahut Aru Niphai inkora troxi arani khatkhati balijan khan basti edon ahepen heroin gramming koi tangkalak thomra suri trok kebra phola pen mobile plang krepli nepon long labangso kiri ka kuruk pon asai khatkhati osi moblik brahma ahin pen chepatir pipon la pen cherap chetodon arisang hoatum labangso along bangke thom aphan nep ingnang pon long la pen khatkhati police case number 88/2024 under section 21B/29 NDPS aron ateng pen sitami pabon ponlo Kachingnang cek bangke thom atum amen Manuwara Begum Khatkhati Balijan Khan Basti Ali Hussein Ahemasor Dilbar Hussein Ali Hussein Asopolapen Anwar Hussein Ali Hussein Asopoposi Raikom Saikhi atumpen than pachini pon Hanjang langsopen Bisnu Lekthe 365 News India Nilip MEC constituency ke parlo koilamati adolong ki kim kerang pon bom adim katsa nilibaro atumpen kahumri dam hot thekdam long sai ka chiklem pon bom adun thu katsa song nilibaro maiphum hendro kathar dolong ki kim kerang bom langchari dunsi ningkrengar winang sungse aprang ka patang ponjia phan contractor alam khan phan che tong dam lokamat chuningri pedudun athe RV ke thelote ka cheleng ka siksak pangchengpo 365 News India pherangke musasterona thengno thanang pachini dun adun thu katsa nilibaro maiphu kathara sang hopen putho thanang pachini dun alangli
SDO bu mulang sopen kontraktor ang bong chingki che than det pen আমি রাস্তা দিম বলি kontraktor lam than কিন্তু অলপ এই মান ইসনা আমার অলপ প্রবলেম হই গল লেবার আনা আজি রাস্তা লেবার আনতে দুইবার পুলিশে ধরিলে তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি হেৰি কৰি কিনি কথা পাতা Nilipen Mosasteron 365 News এতিয়া লেবাৰটো আহি পালে অলপ পিছত 1 ঘণ্টা ভিতৰত কৈছো বাই দিস মান্থ এন্ডিংত আমি হেক কৰি দিম মানে কামটো চলি আছে আমি ডিপাৰ্টমেন্টালি সুপাৰভাইজৰ কৰি আছো আপ টু ডেট আৰু কামটো তেনেকা ৰখা নাই যেতিয়া পৰা ধৰিলো ৰিজিউম কৰিলো অলৰেডি চলিও আছে এটো 3 নম্বৰ গাৰ্ডাৰ আজি ঢালিব লৈছো নেক্সট আমি স্লেবৰ ডেক্স স্লেবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম একমাহৰ ভিতৰত ব্ৰিজ প্ৰপাৰটো ওলাই যাব থ্যাংক ইউ আলম খান কয়লামাটি ব্ৰিজৰ কন্ট্ৰাক্টৰ আমি আগতো একবার কথা তো দিছিল যে আমি মে লাস্ট আর জুন ফার্স্ট উইকত আমি রাস্তাটো দিম বলি এবার এই রিসেন্টলি আমি একটু তেনেকুৱা ভাবা নাছিলে এই রিসেন্টলি এইটো হেৰি লকডাউনৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া আজি দুইটা গাৰ্ডাৰ হৈ গ'ল থাৰ্ড গাৰ্ডাৰৰ ঢলাই আছে আজি কালি ঢলাইটো কমপ্লিট হৈ যাব 14 ডেজ পিছত এইটো কেবলটো টানিব কেবল টানাৰ পিছত আমি ওপৰৰ কামটো স্লেপৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যাতে যিমান ওয়েদাৰ যদি অলপমান ভাল হেৰি কৰে ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে যিমান সোনকালে হ'লে আমি এইটো হেৰিটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আৰু কামো কণ্টিনিউ চলি আছে গোটেই আমাৰ কয়লামাটি ৰাইজে জানে গোটেই মানুহে জানে কামটো আমি হেৰি কৰা নাই বন্ধ কৰা নাই কণ্টিনিউ চলি আছে মোৰ লগত SDO ছাৰো আছে তেখেতেও আজি আহিছে ডিউটি ইয়াতে আজি ঢালাই দিনটো থাকিব ৰাতি হ'ল নাই ঢালাইটো চলিব আৰু যিমান সোনকালে হ'লে আমি এইটো কামটো শেষ কৰি আদায় কৰি আমি ৰাজ্যক এইটো ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিখিনি Aru Niphai Inkore Troxy Themanarani Golagha District Sarupathar MLA constituency ke parlo polling station Lakhathong Kebra ke thom ke parlo Karbi Arong an 365 News India Phirangke Moses Teron apen Ari Sangho atumpen ki humri dam Patumi labangso ki humri dam along thek dam long Karbi atum ke boche dun aphai lapen alang litum Golagha district along ke dodun ke reng dok reng ni akai Adon kowe arong pen beha ke klem lapen kaprek ahin warsai ke choklem dun Rongasor atum che thandun alang litum phusar phisar ke dam tang suri kresir kebra kep aningkan malom penlo rong kachubo che dam lapen bharot det pi british ke chari pon pen ke jokpon ahutahu labangso ahawar sidolo lapen puthot Assam creation det aphike alang litum ke do ahawar ke langroisi himalopu amat alang litum lapen te bokte rai arong anke Golagha district si parlo pondel loputa thanang pachini dun adun thu Golagha district asor thangnat ke plake bengpon ave puta thanang pachini dun Puthot hula bangso ahawar upper day krung bon kathar arong ke parlo alu khunda arong ameka ronjon phangcho inut Karbi lun lampur kimola pen lamet lamchong kaching honmate kachepati dundun abang phu ahemta nang humri tekang Chingki che than pen chini pon alang litara langso KYF mate Karbi youth festival along ta nilip ate ran pen nang chepate dun bomlo lapen nong esitami longpon bomlo adun thu thanang pachini dun thu alang lihir jersitami tokpon bom lapen along tami chepate dun bomlo Puthot alang lihin penchuning ri lamet lam chong kaching hon komad ni abang phudo pulote alang likit tokpon ahir jir lapen temo hai hui ingchapon abang do asonte choro parpik poputa nilitum 365 News India Karbi Anglong aru apherangke Moses Teron ari deng na chuning ri pedodut nilipen Moses Teron 365 News India Kopai kilang no ajok duar baguri MAC constituency ke parlo Dehuri Kudam Singnar arong amekar Lina Singnar piaphan Aru Niphai Inkora Troxy ajo porphai Troxy apor malom Megjang bom ahut ko pikoson penin peri along mekidun ur ajok ahir ingtang rakpen areng sonanglo Pinpur ponme asar pimar labangso apir thelong inuvet si hem do bom Chotun chodang chinglu chingthi anta amena si chelana bom Sita towe ajo kopai kilang no ajok abang meke chopondet aphi keso chijin so meme inuvet si hewoi toy Ningke me abang phi atum aphan asar pi ke rabji aphan chuning ri pedopon lasi ningke me mate ke theki ding atum ingjin so pen ke rap ke pajir dunji aphan 365 News India ahin pen 365 News India kelang arat atum aphan ke rap ke pajir dunji aphan chuning ri pedopon kumat ne ke rap dunji ningke hang abang phi atum do pulote nilitum correspondence Amos ingti aphan Abirta and ponme Amos ingti alang li contact number 6002457779 hello Daythor pen Amos ingti 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom